Праздник Наврез символизирует начало весны и нового хозяйственного года. У крымских татар он отмечается в день весеннего равноденствия, 21 марта, как и у многих тюркских народов. Праздник пробуждения природы отметили в Центре детского развития Фиданчик в Ахмеджите. Бүгін Фиданчикта Қырым татар халқының милли байрамы Наврез қайда етіле. Білеміз ки біздің халқымыз топырақны пек севе. Ве біздің милли байрамларымыздың чоқысы бұл ишлерінен бағылы. Onun için балаларымыз бұл байрамларны білсін, қайда етсін. Ве бұл күні да білгеніміз ки біздің ұлы мүтефикіріміз Исмаил Гаспринский доғды. Ве балалықтан балаларға улуу жамыз кім олғанны, балаларға насыл мирас қалдырғанны ашлаймыз. Воспитанники детского сада устроили представление для гостей. Показали сказку «Барь Хаберджесе» «Вестник весны». Дети пели песни и рассказывали стихи. Из уст самых маленьких родная речь звучит особенно трепетно. Күніштен күнлер қысын, әл чечек қоқысын. Яны отсын әкенлер туған ерім пек дүлбер. Бүгін Фиданчикта байрам. Біз ана бабаға Наврез байрамны көшіреміз. Біз елайымыз, ойнаймыз. Біз бүгін масал көстердік. Бүгін масалда милі шелді. Бүгін бар-бар. Бүгін масалда гүл чечек oldu. Мен бүгін ойнадым байрамда. Байрамны пербегендім. Гостей мероприятия переполняли чувства гордости и восхищения. Бұл біріншіден Фиданчик балабақшасы пек яқшы. Герчектен біз мұсафірлікке келдік, ләкин оле олса да пек бегендік. Балалар біріншіден тіл мәселесі бойынша пек ана тілін огренелер. Сегодня в детском саду 22 ребенка. Помимо этого, в Фиданчик 2 раза в неделю проводятся развивающие занятия на родном языке для детей от 2 до 6 лет. А по выходным школьники посещают школу родного языка. Фиданчик – это большая семья, которая стремительно идет вперед, развивая родной язык, культуру и традиции нашего народа.